ashimwe. Praise God. Twongeye gushimira Imana. We thank God once again. Kuko Imana ni nziza ibihe byose. Because our God is good all the time. Kuko ijambo ry'Imana avuga ngo kuko yari iri ni kwiri kandi kuzahoraho iteka ryose. The word of God says that as he was yesterday, today he is forever. So Imana ni nziza ibihe byose. So God is good all the time. Dushima Imana kubiduhaye ubuntu bwo kongera kugaruka muri studio za Church Preparation TV. We thank God that we are back in the studios of Church Preparation TV. Kandi Imana ikaba yongeye kudutuma ku bantu b'Imana bareba iyi Church Preparation TV. And God has given us a message to those who watch Church Preparation TV. So rero Imana ibaha umugisha cyane. God bless you so much. Ubu ni ubuntu Imana iduhaye. This is the grace that God has given us. Kuko Imana hari ijambo yadushize idubatumyeho. Because there is a word, there is a message for you. So rero ishima Imana cyane ho mwumva ni Pastor Rudasingwa Justin. This is Pastor Justin in the single. I thank God so much. Hamwe n'umusemuzi wanjye Apostle Margaret. And my interpreter, Apostle Margaret. Hamwe na Brave uri ku ikoranabuhanga. And Brave who is on the technical side. So Imana ibaha umugisha cyane. God bless you so much. Rero tudatinze tugiye kumva ijambo ry'Imana. So without wasting time, we are going to listen to the word of God. Kuko ijambo ry'Imana rirakenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Because the word of God is needed in our daily life. Kuko ijambo ry'Imana ni umutima utunga ubugingo. Because the word of God is the bread of life. Ijambo ry'Imana rikongerera imbaraga. The word of God gives us strength. Iyo ahantu hatari ijambo ry'Imana habaye no kurimbuka. When we don't have the word of God, we will perish. Ariko ahari ijambo ry'Imana haba hari ubuzima. But where there is the word of God, there is life. Rero mbifurije kugira ngo dukunde ijambo ry'Imana. So I'm encouraging you to love and to like the word of God. Ijambo ry'Imana rero rifite ibisobanuro bya bindi twaburiwe igisobanuro. Because the word of God has the meanings and interpretations of what we don't understand. Kuko ijambo ringana na nyiraryo. And the word is like the owner. Niba Imana ari Imana isumba byose n'ijambo ry'Imana risumba byose. If God is a God who is powerful, then the word also is powerful. Nta muntu n'umwe rero uri hejuru y'ijambo ry'Imana. So there is no one that is above the word of God. Kuko ibintu bitarabaho Imana yari ifite ijambo. Before things were there, the word was there. So Imana ibamugisha cyane. God bless you so much. Tugiye kumva umunsi mbazanisho ijambo rivuga ngo niki cyakururutsa umutima w'umuntu uhuye n'ibibazo. The word says that what can comfort somebody who has problems. Niki cyakururutsa umutima wahungabanye cyangwa wahuye n'ibibazo bitandukanye. What can comfort that person who has had problems? Reka dusomere ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Yesaya ibice 40. We are going to read in Isaiah chapter 40. Uhereye umurongo wa 1 kugeza wa 5. Beginning from verse 1 up to 5. Haravuga ngo nimuhumurize abantu banjye mubahumurije. Niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutsa umutima imitima y'ab'i Yerusalemu mukomere mubabwire ko intambara zaho zishize kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byabo byose ko babibabariwe kabiri n'Uwiteka. Mwumve iry'ururangurango nimutunganyirize inzira z'Uwiteka. Ngo nimwumve ijwi ry'ururangurango nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu. Mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa. Nahagoramye hazagororwa n'inzira zidaharwe zizaharurwa. Maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe kuko akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Amen. We are reading in Isaiah chapter 40 from verses 1. Comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem and proclaim to her that her hard service has been completed.
that her sin has been paid for, that she has received from the Lord's hand double for all her sins. A voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord. Make straight in the wilderness a highway for our God. Every valley shall be raised up, every mountain and hill made low. The rough ground shall become level, the rugged places are plain, and the glory of the Lord will be revealed, and all mankind together will see it. For the mouth of the Lord has spoken. ngo maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa ngo kandi abantu bose bazakibonera rimwe. And the glory of the Lord will be revealed, and all the people will see it at the same time. ngo kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. For thus says the Lord God. ndashaka ubwire mwene data kwirara ijambo ry'Imana. I want to tell you, my brother, my sister, this is the word of God. kuko hari igihe abantu batajya bamenya ko uburyo Imana ivuga. Sometimes people don't understand how God speaks. uyu ni umuhanuzi w'Imana Yesaya yahanuraga iby'iri jambo. This is a prophet Isaiah was prophesying in this word. kenshi hari igihe umuntu avuga ijambo ry'Imana bakamureba mu ishusho y'Imana bakagira ngo ni iby'abantu. Sometimes when you see somebody speaking the word, you think it is a man speaking. rero ndashaka ubwire ngo Imana yavuganye n'abantu biciye mu kanwa ka Yesaya. So God spoke to people through the mouth of Isaiah. uyu munsi wa none Imana iravugana n'abantu biciye mu kanwa kandi. Today God is speaking to you people through my mouth. ndashaka ubwire kwirara ijambo ry'Imana. Let me tell you, this is the word of God. iki cyari igihe gikomeye Abayisirayeli bari buhacamo. These were hard times when the children of Israel were going through rough times. cyari igihe kibabaje cyane. It was a sorrowful time. kuko iyo tuvuze Isirayeli duhita twibuka ubuzima bagiye bacamo. When we speak about Israel, we remember what life they have gone through. kuko Isirayeli ni igihugu Imana yatoranyije. Because Israel is a nation chosen by God. kugira ngo bazashaka kumenya Imana bazabimenye kubw'ubuzima bw'Abayisirayeli baciyemo. That those who want to know God will know Him through the lifestyle of Israel. rero ndashaka ubwire ngo Isirayeli yatoranyijwe n'Imana. So the nation of Israel was chosen by God. ndetse Imana yemera ko bahura n'intambara n'ibibazo bitandukanye. And God has allowed them to pass through whatever they have passed through, wars and troubles and problems. kuko Isirayeli Imana hari icyo yari yarayivuzeho. Because God had spoken something about Israel. Imana yasezeranyije Aburahamu kwizamugira ubwoko bukomeye. God promised Abraham that He will make him a great nation. rero ntago waba umuntu ukomeye utakiye mu bikomeye. So you can never be great unless you pass through hard times. nta muntu wabyuka mu gitondo ngo abe ukomeye kandi yari yoroheje. You cannot wake up one morning and you become a great man just like that. kuko kugira ngo ukomere hari ibintu ucamo bikagukomeza. Because for you to be a great man or woman, there are some things you go through and then they make you strong. Imana yatangiranye n'umuntu umwe witwa Abraham. So God started with we worship God. rero aravuga ati ijambo ritangiye rivuga ngo nimuhumurize abantu banjye mubahumurize. So the word says that comfort my people and comfort them. turi mu bihe bigoye nk'igihugu cy'u Rwanda. We are in hard times as a nation of Rwanda. kuko turi mu gihe cyo kwibuka abazize jenoside yakorewe Abatutsi. Because we are remembering those people who were affected by genocide of the Tutsi. kuva jenoside ibaye haciyeho imyaka 28. Since when genocide began, it's now 28 years. muri imyaka 8 hari ibintu bikomeye Imana imaze gukora muri iki gihugu. And in these 28 years, God has done many great things in this nation. kuko nta muntu n'umwe waruzi yuko u Rwanda uyu munsi rwakabayeho. No one could know that Rwanda would look like today, like it looks today. niba ubajije abanyabwenge bari muri iyi si babona ko ari ibitangaza. Even if you ask wise men, they tell you those are miracles that happened. rero nje kubabwira ngo nimuhumure mu izina rya Yesu. So I have come to comfort you in the name of Jesus. Imana yemeye ko habaho genocide n'izi n'uburyo yari kwizarangira.
God who allowed genocide to take place, he knew how he would help and how he would comfort his people. ndashaka nkwibutse ngo nta cyabaho Imana itacyemeye. Let me tell you this, let me remind you this, nothing can happen unless God has allowed it. Kenshi hari igihe ibintu bitubaho kubera amahitamo yacu twahisemo. Sometimes things happen because of our decisions. Rero ibyabaye mu Rwanda byari ibintu abantu bemeye ko bibaho mu mitima yabo. So what happened in Rwanda, some people decided on it and agreed and allowed it to happen. Ariko Imana kuko ari umukozi w'umuhanga yaremeye birabaho kandi imenya uburyo bizarangira. Yeah, because God is a wise person. He allowed it and he knew how it would end. Nkuko hanga tubibonye mu ijambo hanga tumaze gusoma umuhanuzi Yesaya hanurira abayisiraheli. So as we have read in Isaiah, when prophet Isaiah was prophesying to Israel, yatangiye avuga ngo nimuhumurize abantu banjye kandi mubahumurize. He started by saying, comfort ye my people. Kandi muvuge ibyururutsa umutima. And speak to them tenderly. Kandi muvuge ko intambara zaho zishize. And proclaim to them that their battles are over. Izi ntambara zose abayisiraheli bagiye bacamo Imana yari ihari zireba. All these battles of the children of Israel, they were there and God was seeing. Hari uburetwa abanyagiputa babakoresheje. There is captivity of the Egyptians that they used the children of Israel. Umwami w'Ibabeli yateye Yerusalemu aranahasenya ndetse atwara abayisiraheli mu bunyage. The king of Babylon attacked Jerusalem and took captive many children of Israel, and he took them. Kandi abayisiraheli bagenda batatana mu bihugu bitandukanye. And many people of Israel went to different nations. Ndibuka bageze no mu Budage bamaze kugwira bakoreye genocide hafi miliyoni 6 z'abayisiraheli. I remember when they went even to German, they killed them. They did genocide with them because they were many there. Rero kuko Imana ari umukozi w'umuhanga kandi ifite urukundo rwinshi ku bantu bayo. So because God is a good God, he loves his people. Ibwira Yesaya ati hanura yuko ibyo hanura ati muhumure kandi muhumurizwa abayisiraheli. He spoke through the mouth of Isaiah and said, comfort my people Israel. Muvuge ibyurutsa umutima kandi muvuge ko intambara zaho zishize. Tell them tenderly and speak to them and proclaim to them that their battles are over. Mpagaze hanga ushobora kuvuga ati uyu muntu n'uwinzaduka ariho aravuga iby'abantu. As I'm standing here and speaking, you might say that I am new and I'm speaking words of people. Niho nakubwira ijambo ry'Imana yaremye isi n'ijuru. I'm telling you the word of God who created the heaven and earth. Niho ndavuga ijambo ry'Imana yakunze abari ku isi gatanga umwana yawe w'ikinege kugira ngo azacungura abari ku isi. I'm speaking the word of God who loved the whole world and gave his begotten son, that whoever believes him will never perish but have everlasting life. I want to remind you that nothing can stop the plan of God to happen. Rero turavuga ngo niki cyahumuriza umutima w'umuntu wahuye n'ibibazo. So we are having a topic saying that what can comfort the heart of somebody who has encountered problems. Aha mu Rwanda dufite abantu bahungabanye kubera genocide yabaye. Here in Rwanda we have people who are traumatized because of genocide. Hari abantu bafite ibikomere byinshi bitandukanye. There are people who are wounded. Hari abantu bamwe babaye imfubyi abandi baba bapfakazi kubera intambara ya genocide. Many orphans and many widows here because of the genocide. Ariko ndashimira Imana ubwo ndiho mvugira ijambo haciye imyaka 28 bibaye. As I'm speaking this word, it's now 28 years when it happened. Ndashaka mwibutse mwene data mu rugendo rw'umusaraba cyangwa mu rugendo rw'intambara ahantu wagiye ukirira ni Imana yari iri kumwe nawe ikagukiza. So I want to remind you, survivors of genocide, that wherever that God helped, where you had, okay, where, I don't know how to put it. Excuse me. I want to remind you who has survived, that it's God who has helped you to survive this genocide. Hallelujah. Imana yakoresheje abasirikare ba FPR Inkotanyi. God used the soldiers of RPF in Motanyi.
ihagurutsa umuyobozi mwiza kandi dukunda cyane ari Paul Kagame. And he raised a good leader, our beloved President Paul Kagame. Ndashaka ubwire ngo Imana igiye gutabara umuntu ikoresha umuntu wundi kugira ngo abone ubutabazi. So when God wants to rescue someone, he uses someone else to come and help to rescue. Imana ijya gutabara Abayisiraheli kugira ngo bakure mu buretwa yakoresheje Mose. So when God wanted to rescue the children of Israel, he used Moses. N'igihe kimwe Imana ikoresha Gideon ubwo Abayisiraheli bari bamerewe nabi n'Abamidiyani. And another time he used Gideon to rescue the children of Israel from the hand of the Midianites. Rero ndashaka nkwibutsa abo bantu bose bagiye bakora ibishoboka kose kugira ngo u Rwanda rugire amahoro cyangwa rube mu icuraburindi ry'umwijima. So I want to tell you that all those who had their hand in helping Rwandans to come out of the problem and the darkness that they went through, n'Imana yabakoresheje. it was God who was using them. Kandi Imana yakoresheje bose kugira ngo u Rwanda rugera Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. And all of you that God has used to help Rwandans to reach where it is, to reach where they are, God bless you so much. Ariko nashaka nkwibutse Aricyo bita umutima. But I want to remind you something, there is a heart. Nta kintu umutima ni ahantu kure tutabasha kurebesha y'amaso yacu. In the heart of man, it is very far. We cannot look into it or see it. Kuko mu mutima w'umuntu hariya ni Imana ubwayo ibasha gukora ku mutima w'umuntu. Because there in the heart, it's God only who can touch that heart. Agahinda, imibabaro ni Imana ibikora iyonyine. All those pains, all that sorrow, it's only God who can go there and remove it. Umuntu yakugaburira, yaguha imyenda, yakugurira imodoka, yakukubakira inzu, yakugurira n'indege. Man can give you everything that you need. Ariko nta wabasha gukiza umutima w'umuntu uretse Imana yonyine. But man cannot heal the heart of man. Only God can heal the heart of man. Rero tuvuga ngo niki cyakururutsa umutima w'umuntu wababaye. So when we say that who can encourage, what can comfort the heart of man who has wounded? Imana yonyine nibasha kururutsa umutima, nibasha kuha ibyiringiro. It's only God who can. Abantu rero baba imitima y'abana b'abantu ni Imana yonyine ibasha kuba ihumure nyakuri. So it's only God who can give people the right encouragement. Yesu ari bavuga ubutumwa bwiza yaravuze ati muze abarushye n'abaremereye mbaruhure. When Jesus was preaching the gospel, he said, "Come all you who are heavy laden and come and find rest." Hari ibintu nanditse habigera kuri bine bivuga ngo ibyatuma umuntu ibyatuma umutima wururuka ugasubira mu gitereko cyawo ngibi bikurikira. There are 4 things that can help somebody who is wounded to be comforted. Icyambere nanditse kwiringira Uwiteka utitaye ku bibazo ufite. First and foremost, it's hoping in the Lord without remembering the problems you have. Yani magambo ukura amaso ku kibazo icyo ari cyo cyose waba ufite hanyuma uyahanga amaso Imana yonyine ibasha gukiza umutima wawe. In other words, don't focus on your problems. Just focus on the God who is able to heal your heart and to encourage you. Reka turebe mu ngoma za kabiri hariya haratubwira iki? Let us read in 2 Chronicles and see what God is saying. Hallelujah. Ahangaye ntanasomye waza kwisomera mu ngoma za kabiri ibice 32 murongo wa 6 kugeza wa 7. In 2 Chronicles chapter 32 verses 6 up to verse 7. Hallelujah. Haratubwira uburyo umwami yaragoswe n'intambara nyinshi. They tell us how the king was having many battles to fight. Ariko kuko yari yiringiye Imana hanze amaso Imana. But because he was believing God and was focusing on God, we abwira abantu ko bagomba kwiringira Imana yonyine. and he told people to hope in the Lord only because he's the one who can help them. Kuko nta handi hari ubutabazi uretse ku Mana yabo yonyine. Because there was no any other help, only from God. Iki cyari igihe Abayisiraheli batewe na Senakeribu umwami w'Abashuri. This was the time when King Sennacherib had attacked the children of Israel. Reka tuhasome ngo kandi ashyira abatware b'intambara mu bantu abateraniriza aho
aho ari mu muharuro wo ku irembo ry'umurwa, ababwira amagambo yo kunezeza ati, nimukomere mushikame ntimutinye kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta iri kumwe nawe. Mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu, nidutabara kandi ije kuturwanira intambara zacu. Nuko abantu bishingiriza ku magambo ya Hezekiya umwami w'Abayuda. Hallelujah. He appointed military officers over the people and assembled them before him in the square at the city gate and encouraged them with these words, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged because of the king of Assyria and the vast army with him. For there is a greater power with us than with him. With him is only the arm of flesh, but with us is the Lord our God to help and to fight our battles. And the people gained confidence from what Hezekiah the king of Judah said. Hallelujah. Mwabantu biringira amagambo umwami Hezekiya babwiye. People had faith in the words of Hezekiah the king. Uyu Senakirubi yari umwami wa Ashuri kandi biringiraga ibigirwamana. King Sennacherib was the king of Assyria and they believed in small gods. Ariko Hezekiya umwami w'Abayuda yariringiye Imana isumba byose, Imana ya Abrahamu na Isaka na Israeli. But King Hezekiah was the king of Judah and he believed in the God of Israel, the God who created the heaven and the earth. Aravuga ati ziriya ngabo mureba uriya mwami yagoswe n'ingabo z'umubiri gusa. And he told them, that king you see, he's surrounded by the army of flesh only. Ariko twebwe turi kumwe n'Imana yacu kandi iraturwanira intambara zose kandi turazitsinda. But for us, we are with a mighty God and he's going to fight for us and we shall overcome. Rero ndashaka mubwire ngo hari Imana irusha abantu imbaraga. I want to tell you there is God who is more than men, who is powerful than men. Hari Imana iri hejuru y'ibintu byose, niyo nje mukubwira ko ari ugomba kwiringira yonyine. There is a God above everything that you see, that seems strong in front of you, and I've come to tell you that believe and hope in him only. Birashoboka ko waratakaza ababyeyi, waratakaza abavandimwe. Maybe you lost your parents, you lost your brothers and sisters. Ndetse n'igihugu kikaba rimwe na rimwe kubera ingaruka z'intambara hari ibintu bikigoye. Maybe even in the nation there are problems because of the war, those wars and genocide that happened. Ariko ndacanga ntangariza abanyarwanda ndetse n'abaturiye isi babasha kumvira ijambo, mwiringire Uwiteka niwe ubasha kuturwana intambara zose. I want to tell Rwandans and all those that are in the world to believe and to hope in the Lord, because he's the one who can fight for everyone. Kuko hariya Yesaya yavuze ngo mutunganye amayira y'Uwiteka Imana kugira ngo isi barwanirire. Isaiah said, prepare the way for the Lord, for him to come and fight your battles. Tunganya umutima wawe ukure mu bintu byose bidahesha Imana icyubahiro, ubone ubutabazi buturuka ku Mana yaremye isi n'ijuru. Prepare your heart and put it on God and wait upon the Lord, then he will be the one to rescue you from whatever. Nurebe ibyo byose bikugoye bikuzitiye, kura amaso kuri ibyo urebe Imana yonyine. Don't look at that which is surrounding you. Just look at God, who is more powerful than all of those. Icyambere twari tuvuze kwiringira Uwiteka Imana kubw'ibibazo ufite. So the first and foremost is to hope in the Lord. Icyakabiri cyabasha kurutsa umutima wawe mwene data uri unyumva nuko wakwihanganira ibikugerageza. Second, that can help a wounded heart is to be patient in affliction. Muri ubwo bupfubyi, muri ubwo bupfakazi, muri ibyo bibazo ufite, ndashaka ubyirengagize. In that widowhood, in that orphan life, and all those problems, just trust in the Lord. Wihangane ibyo byose. Be patient in all that affliction. Icyo ni cyakabiri cyakururutsa umutima wawe. That is another thing that can help encourage your heart. Icyagatatu kwihana ibyaha n'ibicumuro
byatuma umuntu akomeza kuba mu mwijima. Third is to repent of your sins which keep you in darkness. Kuko iyo tumaze kwihana ibyaha byacu, Imana ibasha kwibuka isezerano. Because after we repent of our sins, God remembers the promise. Kuko Imana yavuga ngo nubwo ibyaha byanyu byaba tukutuku, Imana yabasha kubihindura bigasa na shelegi. Because the word says that even if your sins are red like scarlet, God can wash you and make you white as snow. So rero icyatuma umutima wawuruka ukicara mu gitereko cyawo nuko wakwihana ibyaha kandi ukabisohokamo. So what can encourage your heart is when you repent your sins and leave them completely. Kuko hari abantu bahura n'ibibazo hanyuma bakajya kwiyahuza inzoga. There are some people who have problems and then they go and drink alcohol. Kuko arareba mu kubaho kwe akavuga ngo nta byiringiro gifite n'ubundi kubaho bimariye iki. When he sees in his life he has no hope, and then he says, I even don't have hope of life, so let me just go and drink. Ndashaka ubwire mwene data ntiwiyahuze inzoga cyangwa ibiyobyabwenge, ahubwo menya in the Lord and be patient in that affliction. Rero wewe wahuye n'ikibazo cya genocide, ndashaka ubwire ngo hari ibyiza byinshi Imana yibwira kukugirira. So for you who has been traumatized because of genocide, I want to tell you that there is too many things that are good that God has in store for you. Iyagutambukije muri ya mwaka wa 1994 niyo ikugejeje uyu munsi wa none niyo ibivugana nawe muri aka kanya. The one who has kept you in that time of 1994 when genocide was happening, and he has kept you up to today. He's the one going to help you even to continue. Hallelujah. Icyakane rero turiho tuvuga cyabasha kurutsa umutima wawe kiravuga ngo, another point that can help you encourage your wounded heart. Urinde umutima wawe wose kuruta ibindi byose birindwa. Keep your heart than any other thing. Umutima wawe urinde ibibi. Keep your heart from evil. Wirinde ikintu kigutera agahinda. Keep your heart from something that can make you sorrowful. Wirinde ikintu kikwiba amahoro. Keep your heart from something that can steal your peace. Nihabaho amakuru mabi ariho akuzaho, uyarinde umutima wawe kugira ngo ntibyinjire mu mutima wawe. If you have bad news, just keep your heart so that it can't continue to be wounded. Kuko ijambo ravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko hariho haturuka iby'ubugingo. Because the word says that keep your heart more than any other thing that can be kept, because that is the source of life. Uwimana ijya gukiza irabanza ikamukiza imbere mu mutima. So when God wants to heal somebody, he starts with the heart. Bisobanuye ngo iyo umuntu afite imbaraga z'umutima abasha no kugira imbaraga z'umubiri. Meaning, if somebody is strong in the heart, then he can be strong in the physical. Rero ugomba kurinda umutima wawe cyane kandi ukawurindira mu bwiza bw'Imana, mu mbaraga z'Imana, ukawuhatira Imana. So keep your heart and keep it in God and keep thinking about God and keep doing what God wants. Rero Yesaya mu ijambo twasomye hari abanza aravuga ngo nimuhumurize abantu banjye kandi mubahumurize. And Isaiah is saying, where we started there in the scripture, that comfort my people, comfort them. Ndiyo ndaguhumuriza mwene data aho uri ariho hose kandi ihumure ry'Imana rikugereho. I have come to comfort you, my brother, my sister, and may the encouragement from God reach you wherever you are. Kuko wowe uri impano y'Imana kandi uri umugambi w'Imana, ntabwo uraha kubw'impanuka. Because you are a gift from God and you are not here by accident. You are here because of the plan of God. Twavuze kuri Israeli kubw'ibibazo bagiye bacamo. We spoke about the children of Israel and their problems. Nubwo bahuye n'intambara zikomeye, Even if they encountered many battles on the way, izo ntambara zarabateguye zirabakomeza, wizeye n'igihugu gikomeye muri iyi si. those wars and battles prepared them to be strong people, a strong nation. And even today, Israel is the strongest nation. Ndashaka mvuge ku Rwanda, ibibazo u Rwanda rwakiyemo ni ukugira ngo iki gihugu Imana igikuremo igihugu gikomeye kandi kizahesha Imana icyubahiro. I want to speak to Rwanda. Rwanda, the problems they have gone through, it was because God was preparing you to become a great nation and to do what you are doing today and what you will do later.
twibuke kandi twihangana kandi twiyubaka mu izina rya Yesu. Let us remember and be patient and then build ourselves. Navuze ko iyo nta muntu wakomera ataciye mu bikomeye. I say no one can be great unless you go through a lot. Rwanda waciye mu bikomeye kugira ngo uzabe ukomeye muri iyi si mu izina rya Yesu. Rwanda, you went through bad things and hard things so that you become a great nation and become somebody in this world. Ntidutinde ku bibazo twahuye nabyo, ahubwo bitwigishe kugira ngo tubashe kwambara imbaraga zo kuba abantu bakomeye muri isi badasanzwe. So let us not delay on what we are going through, what we went through long ago. Let us look at what God wants today, what He wants us to become and what He wants us to do. Ngo maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibona. And He says the glory of the Lord will be revealed and many people will see it. Ndashaka mbabwire ngo kuri iki gihugu hari icyubahiro cy'Imana kiri kumwe I want natwe. to tell you on this nation there is a glory of God that is seen and revealed. Imana yakuye igihugu mu mwijima ikizana mu mucyo. Uyu munsi wa none u Rwanda rurahari. God took this nation out of darkness and put it in the light, and right now we are there and we are speaking. Ndashaka rero abanyarwanda dukanguke tube maso nitugire ibintu bitwibagizwa aho Imana idukuye. So Rwandans, let us wake up. Let us not forget where God has got us out, and let us take care of what God has given us. Bantu b'Imana mwahuye n'ibibazo bitandukanye, ndashaka mukanguke mutekereze aho tuvuye kandi n'aho Imana itugejeje. All you who went through a lot, just wake up and see where you are now. It is God who has helped you, and continue to believe and trust in Him. Ntabwo ari igihe cyo kudamarara. This is not a time to sit and relax. Ntabwo ari igihe cyo kurangara. It's not a time to, to be here and there. Niba bavuze ngo ni igihe cyo kwibuka, twibuke ibibazo byatubayeho. Yes, it is remembering. Let us remember those problems. Muri uko kwibuka turaza gusanga yuko hari Imana yahagaranye n'abanyarwanda uyu munsi igihugu kikaba gihari. And as we remember, let us remember that God is there and He is the one who has stood with Rwanda up to today. Urabona igishobora umwanzi nuko wowe ibyo yaguteje ubasha kubyihangana, none ugashaka igisubizo ukigira uko nyakubahwa perezida bivuga. Okay, what can finish the enemy is when you remember the problems you went through, and then you just count it as a training skill or what, and then you stand by yourself and you stand firm and you be yourself, and then you continue to be there, and then the enemy will see you and feel bad. Umwami Ezekiya abwira abantu ati twebwe Imana iri mu ruhande rwacu kandi niyo kwizerwa. So King Hezekiah told the people that God is on our side and He is a faithful God. Rero ndashaka rero mbahumurize, nanjye nihumuriza kuko nanjye ndi umunyarwanda. Let me comfort you and comforting myself because I'm also a Rwandan. Yarinze abanyarwanda imyaka yose 28 iracyahari kandi niyo kwizerwa. The God who kept Rwanda all these 28 years, He is still there and He is faithful. Rero muhumure, mwambara imbaraga tugarukira Imana yacu kandi tuyikorere mu izina rye. Be encouraged and come back to the Lord. Come back to your Creator and serve Him. Mutunganye amayira yanyu mu mitima yanyu, mukuremo ibidahesha Imana icyubahiro mu birandure mu izina rya Yesu. Prepare your way unto the Lord and then remove whatever that is not good and continue to walk with the Lord. Rero icyubahiro cy'Imana cyaragaragaye kuri iki gihugu, ndetse n'iki gihugu amahanga yose ariho araza kureba ibitangaza Imana yakoreye abanyarwanda. So the glory of the Lord was manifested on this nation, and many nations come to see what God has done. So let us keep it and keep glorifying God. Mu mahanga yose abanyarwanda bari icyubahiro cy'Uwiteka kiri kumwe nabo. And even in other nations where many Rwandans have gone in exile or what, they have seen the glory of God. Ndashaka rero ngira inama abantu bose abagifite ibitekerezo bibi mubireke mu izina rya Yesu, mugarukire Uwiteka So Imana. I'm encouraging all those even who are outside and still have bad ideas, bad thoughts about the nation. Please repent of your sin, come back to God and come back to your nation
and praise your God who has helped us. abafite imigambi mibi hejuru y'iki gihugu ntabwo bazahirwa kuko hari abanyarwanda guhera iyo tariki kugeza uyu munsi iracyahari kandi iri maso. God who has helped Rwandans, he is still there and he has open eyes and he will continue to be there for Rwanda. Icyo nagira abantu inama nuko bareka ibibi bagakora ibyiza kandi Yesu Imana icyubahiro. My advice to all the people is for them to come back to God and to trust in God and to rero believe in babwiye ibyururutsa umutima n'ibyabasha kubahesha amahoro mu izina rya I Yesu. told you words of encouragement and words that can help you have peace of mind. Hallelujah. Hari Imana yacu kandi igira neza. There is our God, he is there, he is a good God. Mureke tuyiringire. Let us believe in him, trust in him. Mureke twihanganire ibitugerageza. Let us be patient in affliction. Mureke twihane ibyaha byacu byose. Let us repent of all our sins. Kandi mureke turinde imitima yacu hatagira ibiyanduza mu izina rya Yesu. And let us keep our hearts from evil in the name of Jesus. Rero Imana igumisha cyane mwene data. God bless you, my brother, my sister. Ndio ndasenga, ndio nasaba Mwuka Wera w'Imana amanukire kukwigisha cyangwa guhishura iby'ubutumwa bwiza byo kuvuga. I'm praying and I'm asking the Holy Spirit of God to explain to you this message. Kandi ndasenga kugira ngo Imana isange iyo mitima yose igikomeretse ikibabaye kugira ngo ibahe ihumure ryuzuye mu izina rya And I'm Yesu. praying for all those people that are still having wounded spirit, wounded heart, for God to visit them and to heal them and to save them. Imana iraje yubaka iki gihugu kandi gikomeze kandi kizahesha icyubahiro cy'Imana muri isi yaremye. God is coming to build this nation and he's building it and he will use it to glorify his name. So Isaiah prophesied that your battles, your wars are over. As I'm standing in this anointing, I'm speaking to your wars and battles to stop in the name of Jesus. Wonder all your wars and battles be over in Jesus' name. Problems of widows and orphans be over in the name of Jesus. Whatever Rwanda is going through that is not easy, be over right now in the name of Jesus. I call upon the glory of God to come on this nation in the name of Jesus. May God come and glorify his name upon this nation and all its people. May God overcome the enemy of this nation in the name of Jesus. May God give hope to those who are hopeless in the name of Jesus. May God help the orphans and be their father and the widows be their husbands. May God be the father of the fatherless in the name of Jesus. I call upon the glory of the Lord to come up and be upon this nation in the name of Jesus. Let the encouragement and the comfort from the God who is above all to come and be upon the Rwandans and upon the nation of Rwanda in the name of Jesus. And all those who have evil thoughts, I uproot them from your minds in the name of Jesus. And may God help those who still have evil thoughts of this nation, about this nation, to come out of it and to think well and to come and enjoy their nation in the name of Jesus. I call upon the anointing of the Lord to come and be upon this nation and all the Rwandans and to be delivered in the name of Jesus.
iri jambo riherekeza ibimenyetso n'ibitangaza ku bw'icyubahiro cyayo. May God follow this word with miracles and wonders because of his glory in the name of Jesus. Mana ngusubiza icyubahiro kuri gikwiriye mu Father, izina rya I Yesu. glorify your name because you're worthy of it in the name of Jesus. Reka ukomeze kutubera Imana. Continue to be our God. Komeza urinde iki gihugu n'abagituye. Continue to protect this nation and all its natives. Reka umwanzi w'iki gihugu mwami acike intege kandi nawe yihane mu izina rya I Yesu. discourage the enemies of this nation and let them be weak and fail and come back to you, Lord, in the name of Jesus. Nkuko warinze Israel imyaka yose rikurinda u Rwanda n'abanyarwanda mu izina rya As you Yesu. have kept Israel always, please keep Rwanda and all the Rwandans. Kandi asengera abayobozi b'iki gihugu ubaha ubwenge n'imbaraga kugira ngo bakomeze kuyobora iki gihugu mu mahoro n'umunezero. And I pray for this nation and the leaders, Lord, keep them and continue giving them wisdom on how to lead this nation in the fear of God. Duhamagaye amahoro y'Imana ganze hagati y'u Rwanda n'ibihugu bidukikije byose mu We izina rya call Yesu. upon the peace of God to come in Rwanda and all our surrounding nations. Duhamagaye umubano mwiza hagati y'ibihugu byacu, hagati y'u Rwanda n'u Burundi, Uganda, Tanzania na Congo mu izina rya Give Yesu. us good relationships between our neighboring nations, Congo, Burundi, Uganda, Tanzania, and all those far and wide. Mana ngusubiza icyubahiro kuri gikwiriye mu izina rya Yesu. Lord, I glorify your name because you're worthy in the name of Jesus. Reka icyubahiro n'ikuzo bikomeze kuba ibyawe mu izina rya Yesu. May all the glory and honor be for you in the name of Jesus. Rero bakunzi ba Church Preparation TV, Imana ibahumugisha cyane. Okay, beloved who love Church Preparation TV, may God bless you so much. Twebwe turashoje ariko Imana ntisoza. For us, we have finished, but God doesn't finish. Reka ikomeze kubana natwe kandi bane namwe. May He continue to be with you and be with us and speak through us and speak to you in the name of Jesus. Reka umutima wawe usubire mu gitereko ko ari Imana ikuzi kandi yakuremye kandi igukunda. May your heart be stable again and be happy in the front of God who has created you. Rero mugire amahoro y'Imana mu izina rya Yesu. May the peace of God be upon you in the name of Jesus. Imana ibagirire neza. Shalom. God